preview tu zong te in zavain chibai kan book le chewa chew hei voina hian Laltlankimi atlani hei tun naya Handprints on the clay ti portrait bu chwa tu kha inkom na hun thutak mai kan nei dona hei kan zinga lotel theya hun thamin pe ka wang po in lom thu kan soi tak me wani chibai atlan hei atlani hi kanin kom tak mai kan soi zaw lo ka nga hei hi ale khabu pani na ani to amasa khan Faith and Fate ti English novel thawalo swal chwak to bokani zona te kanin zo chho tran mop mai nga ani atlan hei inchung ko chanchin te inchung ko background te menan shil thengem kan chung ko hi panga kanya tuna hianin ke mai upaber kanya naw mi pa pani kanaya chuan kanule pa ne kan panga chuan kan chenga chungzong chu ni mai ani chuan izir na lamte izir na lam background te bin shil thengem min soi visual sok thengem Paul nga thleng hi ke mani school hai kids care school hian ka zira chuan Paul rukde Paul sari kha deraduna ka oma chuan Paul som thleng ka chumi zorama karon zirle a Paul som pakhalde som pani hi laknawa ka zira chuanin shilonga pokhan senan thinisa khan history hakala zoya ma se ta pokhanin psychology ka du zo ka wangin kumkhat ka zir nowa PUC ya khan psychology karon zirle a chuan ka master hi University of Hyderabad akhan MSc health psychology ha ka joina chuan tuna hianin tun hemi university at an PhD ka timek hei kan kom thui mai in ale khabu hi Handprints on the clay ti hi hei tuna hian Kindle ebook version in na omme ka chuan Amazon lama po paperback ka zor thei tura buatsaih me ka ni boka tin I the book ka fele IG HPOC official tia khan hleithei bokani ti kha kan lo soi masa zo ai ni tia kanin zo chhole ngal mop mai nga atani ani chuan engtin nge hemi writing a hian engtin nge tui chho ti te khabinan shila writing chu deraduna ka omlai khanin diary hi kanai china kate lai changhan thilzia shimshim hinwam katia chuanin khami deraduna ka om chung zong hi ni tin kha diary in tuna point kala nei ve kani chu khata changhang ka ziak chawa diary pangai chuan diary mai ni lawin journal tikha ka ziak chawa tikhan tianga ka lo zia mai hi tir chuan tuna ka en le pun poetry ti ka lo shat me lo po kha poetry anga ka lo zia soi tam ta ka lo omani chu khata changa ti chau bek kha ka channa ber chu diary writing a changania ase ka chau ze la khan zia nom ka lo ti shim awang khanin heta novel hial ti mayang novel hial chuan poetry bute po aron chhuak thei ni in ka sha kai ma chuan chumia chuanin ka tui thuta ti kha a om lem shan lo khami diary writing a changa tui kha kani beran ka sha kai ma chuan ani chan I diary chu han soi dei taila English nge mizo ni zia thin kaziak pol mizo le English in amar chu English tu hmang na sa ve via wang tro hei English novel bu le hei lo hial poetry bu hial chwa thei tur chu I practice na sa via wang tro English in chu laknau ko omlai chang khan English azia hi ka words hawa achan chu ka zukom na mun kha mizo biak turan omlo shima tin Christian po kan school a khan an omlo ani chu khawang khan ti library a hun ka hmang na sa a kom khatianga Pathian thu zong apo kom tur an omlo wang khan aziakin ka ziak na sa amo tin kale khabu siar kha English atap boka wang khan khami awang te po khan ni pakhating ka sha English atanga sia karon word chho tak na chan ni ani chuan ile khabu hi hanlu chil chhodon ni latro hei a klangzer ni khan preview tu khan OP khan ni ka sha OP khan hemi section break ti inei khla ta kha chu min soi fia sak langa section 1 big pe ka chu I darkness ti in azia sakcha asoi sakcha sadness position lo ani chuang jan enge hemi beidon na tak kha omni chuan a shia ta ka kamnan soi fia sak thengem tin hemi section break chi sang section break dan te kha min soi zau sak thengem ni darkness ati kha ha a subtitle khan Amazon Kindle version so ka chuanin a journey from the darkness into the light ti khani bokta khalai kha chuni darkness ti khana soi fia win ka shia chan chu ke manuna kha
documentary kan en chuan at chiang lu tuk ta depression a taka lo tong shep to kanita a nun po thlel lo hei ma ni nun na hial po lak du khopa beidon na ruam zo to kani na changa ziak chuak thei kani wang khana dark tareng ani chu a chen khat phei chu a poetry chen khat phei chu het hemile khabuat chhuwa dona atop ka zia chata a chan chu atop dan kha dark apun a dark le lu tuka timba yang mi tang khanin mi kha avati ngui le lu tuk dona ka sha ta wang han khateng ka thak top top te kha dam khami mun changa zia ni wang khana dark tarenga amaro chu khami depression ka nei lai tak tak khajong ka ziak theilo a chan chu thil ziak turing kan tak sa le kan ngai to na pu a fit lo ta a hnu ka dam deu hlek to hnuwa kha ka hun lo ton to ka ngai to let na changa ziak swak thei kha kanita khami kha darkness aron ti na san po khani ka shia aman achhiar ti po khanin oblique ti na soyamo English word manglo kila chuanim section break om na chan chu he poetry bu hi kazia khom da khom top top kanilawa omzenei takaremani atir hemi section masaber he kan chhiar chuanin chu darkness atita khami lungai na top kho kami omna nun ruak nun beidong khami aron soifia na khanita chuan section ni na mishing shim hen khami nun ruak nun beidon na hi kan ne ani chu khami kha kan nun ruak no kha na turi kan zong china a section ni na po khanin broken heart dil runat na kharon tam em ta omzia chu tunlai chalai tam takte po in he kan nun ruak no kha na hian in ngai zon na lama te tikhang kan zong chin ta ma se khanga po khan kan nun chungril ruak tak tak kha alo no khat zo lawa atopa chuan ril runa bok ten shi omna boka khana top le china ni chona section thumna khanim hei philosophical deu ten thil te kharon ta zo ne te ang zong khana rom ta chon khami relationship a kanun ro kan no kha theilo nuwa khanin ideology shang tun lai chuna tam to kan chalai te pon existentialism kan ti shang soitur kan shecho zo kang en tu te pon khata khanin khanun ruak no khana tur kan zung le ni chu amaro chu khanga po khan kan nuna zo na kan nei te kha alo chang thei chuang lawa section lina kha chu aron gospel taruya ta chuan pathian kharon muta a khata khan pathiana khan anun ruak no khana le hemi nun chung changa zo na tam taka zo te kha chan na kha iswa krista che omzia kha section lina khana ron langta chon adot lia kha chuanin aron hlim chan to ni chuta chuanin iswa krista a keima ni nun ruak iswa ina min no khana chau khan midang te hmangai kan lo thiama midang te tan kan lo nung thei chawani ti kha a entirna turin section tin kha omzenein khanin karon chen vekani chu section break om na chan chuni section 1 biga khan hey thil interesting do minute khan ka huwa hey a topic a khan saudad ti kai manga kha enga changai shat nge ti te kalola chengai lawa chu minan soifia saklok te a nia kha i voi kha chu video hey YouTube reels a changa ka shat ve thawana ke ma po hianin i mi in na khatyang ka en kwal na khan khami word an hmang kha ka moni chu ka hmutsia kha hei tiang lama tui ka loni wang khan a omzia ka shetsa ka va Google ngala Portuguese word ni ta in ka shia adam dan po ka shebik lawa chon alam dan te kha Google agan chunga sudadi tin lo semo da chon hei mishing nun shim kho harna hemi ruak om soina hi ni khami word shim kha omzia zo tani chuan kha section 3 lamanin ka shia when the rooster crows ti kha kalau tiara anga ino mangreng via wa kha nang mangi hian minan shil fia la toro kha engwang ziak chhuak nge ni ti te nia kha a biblical rule to ka when the rooster crows ti hi ke PhD ti lai kan nita khuta kan chian ti tam tak po khatyang intellectual circle a kanom na sa kan zirlai chungchang te kan soi khamikara faith lo ti rin na lo ti hi achang na har chin lu tu kan ni chu ta khan petera po kha iswa khanin arvoi thum khwan ma in phatsan tur thu kha shi ta khami zu ya karon zia khani ta chan chu ke mangi po kha ka scholars puite ne na kan han chunga kan han ti ho tak kha chuan achang chuan pathian ni kalo chan ngam lo fo china ni chu rin na ti te kha kalo soingam lo fo china ka chan turang hang kalo chan ngam chin lo ti
ke ma kain edlet na changa when the rooster crows hi ron chwa kania mo hei ashan pa in torna bur man lai ang khan ni to lo ma se khatianga kha intellectual circle how in science zong tena ni thelo dan te an soi na kara rinna tibik ni kha alo haral tu ka ni chu ka in thiam lo na achanga kha pu kharon chwa kani ngai dom le mai hei handprints on the clay ti hi kan soi to ang khan English Portuguese ania chu wangzen kan lo in kawmna po hian sap tong kan lo mang deuh hle kani point min lo she thiam don nia chuan atlani kan zot zom le nga langa I khata khan surface world le I kha hanas tears ti kha hei mimalta na izia saknge mimal izia saknge enge khakam nan soi fia saklok la surface world ti tak hi chu kan she to mai thoi novel puna o mai philosophy chungchanga novel pakhat khania khami ka chiara changa he poetry po hi ron jak chhuak kania sophie ti shim he finna wisdom sai na hi ni ta kha mimal minga ka vasia position lawa hanas tears ti ero khachu pu ele shu se an mitui far ti le khabu azia achanga jak chhuak kania khami le khabu bung ni na khanin hani chungchang hani le penini chungchang kharon zota hani khanin fa nei thelo wang khan kan shevek thawanga shi om tam takatwar ni penini laga changte po khanin chuan achap chin bokta mase kha achap amitui far zong kha pathian lo shat puya khata puro seron ziadan kha lo serula in shathiam le zol karinga atir kha chuan ami malung ngai khana lo lungaya mase amitui kha pathian ma nu kha chuna wachap toni ti ka siara changa karil ru akhoi emawanga hanas tears khata hani bible hani mo khami mingchoya ron zia kha kani kha ka chu van ro pui ve oh he kan soi to ang khan a journey from darkness to light ti kha lo nia chuwang chuan a documentary po kan lein zot chho zelanga a documentary ka chen mental health and Christianity ti kha ania he ale khabuwa po pathian wanga ziak pathian ro puina na ziak a harsatna te po pathian ne na abei dan te hemi pathian mel lo lan na te ati lan na zo kania chuwang chuan he nichina soi ang khan khulama tuna PhD ti lai mek te ne zirna sang zo kan beizela I kan shat lo thane pathian ni lo chan ngam lo na te lo om thina ni ma se khami te kha in mu chwa na te kha lo ni zela chuan ani hey izia tho hata han the man in the mirror ti le the real mirror ti kha omani khang te kha in zul de khan lang box yange aron in chang ton jok ti ka minan soi fia sakla in chang ang renga mo the man in the mirror ti khak chu khami philosophical stage ti mayang khami layak section na khanita chan chu mani mishing in shat chan chulna tele he dar thanga kanin ena somi so kashi chiang turani ti na changa ziak chhuak kanita ma se mishing na kanin en vak chuan keima po kania kat sak lo zia ka fel lo zia ka chat lo zia ka mu chuan a thalo zong in thok chin tiang he kanisia ka man tlak chuang lo ti ang zong khan alo thok china ma se heter the real mirror a kha chuan enge real mirror chu khami poka poetry kan share chuan bible hi alo ni zo kani ti khan he hetami kha aron chan na ang dewani ta bible changa pathian mina changa kanin mu na chang se po khan he ke ma ni a po khanin chakna min pe thei zo ka lo om mishing na mania lowin en na satlu tuk po hian a chang chuan kan fel lo na kan hu na satlu ka ta hena chalo in chong na thok ve thei thawa chu wangin Thlarau thiang rim zara in shat sia na zo kha apoi mo zia kha aron tilang khamia kha chuan ani chuan kha si soi ni chnai soi ang khan section 4 chu ron gospel roi to ta ai intini pochi ron chan he ke chu powerful thei ka ta section 1 a po shi de kha apar ai documentary kan mu ang kha na tira ron share phei ke chu mitui de kha lo tla zoi thei ni chu wang chuan iron chan na hi a powerful thei me ma hemi atiri ron chan na wounded healer ti kha kawinan soi fia sakla tero wounded healer ti hi thepoi le khabu pakhat ka siara changa ziak chok thau kanya Henry J Nowen ni tan ka sia I Catholic priest sandeng ka sia ma chumo hianin man kum to ale khabu sia ni ta ta chon wounded healer ti aron soi chu Iswa Krista hinya kan Iswa Krista nge po kha ke mani min ti dam nang khan aron tuara ngai ni chu
aron tuara mangi ron kala kalvari tlanga hial khen be ngai khopin omachu a wounded wound nei na aron tuara mase anatur na kha ke mani damna lo ni dei khami concept pachanga ke ma pukha karon siak swak kanita khami wangta khan kha kan wounded healer khan ke mani mishing po hi kan nat na zong hi ataka lo tuar ve fik to tu ni wang khan min sia thiam puyani tina changa wounded healer ti po kha ron swak ani van ro pui ve o hei tuna kan ngai tha kan khan atlani khan athuron soitera khan lekhabuziak ka chara tanga ti khari de vegani chawang jan lekhabuziak tur po hian lo engtin nge mani irom swak mani thiam sa wanga zia kan ni bik lawa anin chana tanga lo ziak ve ze lanya chawang jan la zia tum te tan po chawna na sa taganin ka sia kha lo sia ila chani ipom pakhat symmetrical ti hi heta I relationship ron zia chwada ni ke anom meli ka tilu tugani chamo I helai thawvel to be loved and understood by someone so grounded, to make sense of my chaotic world, to make me cry happy tears, to trust and to be trusted, to be loved without suffocation, to never make my question my worth. Di thawvel ti hi hey anom mele me mai ni helai thaw te mo hey ron inspire tu te che anom mem ti te han soi fia de la nya khami section car relationship asoina sa ma ka soi to ang khanin hemi relationship in ngai zona body ang mishing pang ai kan ni chuanin nya khangkha ta amaro chu pathiana khami full pathianina ke mania ruak anokha krista kan nei masaklo po khan krista kan nei masaklo kha chuan khatiang ang relationship kha chu theilawani kha po kha ka thungai thak chin pakhatin ti hian soya dikati deu chu oxygen hi oxygen pakhathi tui noya hian mi pahni in tian in hip chom tian ta se damare harang tangati mase ashan ve an nei chuan pangai takin anom theng khatiang deu khanin hemi relationship po hiran soifia khami oxygen kha iswa kristal ni ta se ashan ve kha ke mania kan ruak na no kha sa mi pahni anom chia khanin healthy relationship kan ti pokha lawm theini chu khami kha chu ron soi swak katia I heng anga po hian iswa krista nei tu kan ni masaklo chuan khan hlimna tak om chuang lawa khovela khan lomna tak khami ya khan avo om don chuang lo ma se iswa nei tu ve ani kha chuan khatiang ang kha lawm thei zo kan ni ti kha chona ron ti lang kati han ro pui ve aro pui thin khop me he iswa krista hi kanin kar hi ring tu kan ni to chuan engkima kanin kara lo om ngai zia lo tul zia hi aron tilang mol mai ni chuan khami zo che a khan symmetrical ti pom zo khan LH1 ti kan hmu de tol ta kha enge LH ka nge om zia ti te khaminan soi fia sakla tiro khami hi enge om zia ti kan kadong le no zela ladies hostel 1 ti na mai na ku ta ka tuna kan university hostel ho ming angkha khami changa karon zia chwa kha ani kha chu chan angai nom chau le maya I kha my father said ti le my mother says ti khairon zia kani kha khongai takin minan soi fi zau sakla hei khami kha kalo chara chuan idule patana support tha che nivia win ka sia amar chu chung ko in lawin support that ngai zia te chung ko chanwal pui mo zia te aron lang thlatin ka sia kha minan soi fia sak che toro ni kha kan dule patana ka zia ania achiang vewa khami a topic a bu khanin he kate te chang hyang kanu le pa hianin isoyang khan min support cha mema ama chu ka le khabu anga te pong kala no pangania ka chhuai du katia chhuai du mon te chu ti de chuan te khan min boy pui le maya chuanin tuna ka documentary chungchang anga te po kamamwanga pya chu ti khan ka shila an the ang tok chuan ashanin run kalin min ron pui lo ma se chungcha na nen ti khan min pui china an chunga point kalom ve ema chu ti rolin chungkwa po hi ni kemani chungko bi ka soitelami song chu ka soi theilawa chungko perfect timeng chu tu ma hi kan omlawa amaro chu pathian hianin nasa takin kha buming ang khan handprints on the clay ti pui kan chungko tan point ani chiang lu tu kani chu he ta pathian ina min lo shwal dan po his
testimony sei tham mi oma kan chung kwa po hi fo inni kan thlen theina chan po hi pathian wang chaw ani a chu thetia ang takanu le pa min support chin tu pathian ma min tluk lu pui chin tu le harsatna ka nei po a shathiam taka min lo ngai thachin tu an shathiam lo po a shathiam tuma ma an la chin an nia khete ka dam lo na chung changa te po atir te son an shathiam bik lo ma se shathiam turin ti kham pathian ma te min tluk lu puya an thei to pin chanan la veni chu hetiang taka hule pancha ka nei hi kalom me pathian ina tiang min pe hi chumi kalom zia soi swa nam po chong ka mang kha ai sei po ka soi do the ka ringa ma se po chi ni wang hang kha ai sei kha lutuk kha chu alo sei lutuk don box sia ti khan karon ziak chwa ka ni khami bi ka kha chuan inule pa pon lom via vin ka ring an charang an nui ve ver verang chu ani inzo thui main hemi handprints on the clay ti hi hming hi engtiang enga tanga lo chuak nge ni ti minan soi sakla tu ro engtiang hming hi lo puta nge ni ti hi o atnunga khan jeremia changin nga na kha oma bung som paria chang ruka khanin pathian chu hemi documentary book na soi thona potter khami bel votu ang khan soi chang ke ma ni chu clay bel le ang khan min soi ta kan mishing nun shim shima hian khami bel votu kutnu kha kan chanchin chalo lai ber dom lo lai ber le khang zong zong apu khan alo lang fe kani ti entir nang khan bel votu kutnu tin kan da thenga mi zo chung chon handprints on the clay ti kha ron swak ta ni khami a chon ro pui khop mai ani chuan hei so in atirai so yang deuh khan section ti sang sang a thena nia chuan karan chair zau deuh chuan section 6 na kha chu section luk na kha chu famta te pol deuh kha anga kha i mis malta na iwa zia sak nge ni hloma o e in chung te I thia te famta te tan a I zia sak nge ni ti kha han soila o kha chu ani deuh ang khathenga kan chung te kai pandemic lai po kai ni po torna sapol kan nia covid awang khan kan chung te tam tak kai ni pon kan chana khang hau an ma ni ka sun na ve ni chu shat reng nan ka chung te mai ba ka chian te po khang hau ta na ka zia hau khatle min lai khana khom ve deuh ani chuan hei kan phazel ta heta hian phoenix ti kha kan hmu ni chuan hemi phoenix ti a hian I hei mana khan I lomani lo lak pui hial tonin ka sia a I hemi drug awareness tum changa ani tlatin ka sia tro chuan kha minan soi fia sakle engtiang at lo chuak nge phoenix hei ti kha hei ril ru bei dong deuh te tan khan I ron ziak box ya I chiar ka chuan khang phoenix kha o hemi English poetry writing competition khamia choose life over drugs tining ka sia khami ta na ka zia khanita phoenix ti ka thanna chan po ka hei phoenix hi sawachi khatanita hetia an mani hi mai vapan san hnuwa po anron ding chole theini khami ang deuhlek po khan addiction po ka ron te khina atakin hei drug chungchang a chon keima chuanin experience su ka nei mi alawa addiction khami drugs addiction chungchang amaro chu ril rulama addiction hemi taksa kherlawa po hen mishing hian kan nei china midanga ya chana haume thema se keima po hi ta pol som pani kani lai khanin fan fiction hey anime chiana salut tuk hi kana ka addict lo to kan eso kanun zong song ti boy khopin anime ka boy puya ale khabutan ka siama fan fiction te ka ziak ve a chuanin if te khanin zan te mu lo chak ten ka chhar thei chon pathian ta na ka hun man tur zok te po hei pevek ang khanin anime kha ka boy puya fan fiction ne song den khan ka ena ka du tok lawa fanfic ka chuana ka du tok la menga ka chherpun ka du tok la hi kha khata chang khan ka in ngai to ta ke ma po khan kan nun ati boy ti ka shia ta wang khan ti lo hi ka tum ve china thum te chher lo in ka nom ve ma se ka chher thei ka chher chak ngoi ngai ne mai ka thei thot lo hi ka ba chher le zo chuan adang chher chawa ka tlak zel ani chu ka ti khanim khami kha ka addict ti la ka soi swal om lawe chan chu kanuna ti boya ti kanun ta ina tuar ti ka shisia ka Thlarau nun thleng ina tuar ti ka shisia ka top thei box si law maro chu sangni som pasari new year a khan ning ka siam mak te umei chu ka chongcha ni chu zan la Lalpa voi tam chiar lo ka tum to a
mà sẽ cái tùm na in cái tùm cái thầy xí lâu à không ai tất nhiên mình bùi lâu chọn cái thầy lâu cái tia khát chẳng khan vui khát mà ôm lệ tổ lâu ní chú kami cái mình jog edik khop chuanin a serious lâu ani mấy thầy à mai rồi chú khát yang cái lâu ôm về tổ na tích cái ngày tổ lệ ta chẳng khắp bốc ha hei ziak suak thei ka ni kami a jog mor na ai ma chon nun kha hei jog addiction alo ni to shim kha chon thil hi chadeu anga lang po thil chhar de chu changin lang ma se addiction anga lo om to a kan nun kan Thlarau nu na ei chha to ka chon thil chha kha lo ni ngai lawa kha ka experience chang khang kha po kha ziak suak thei chau ka ni awan lawm tak tro hei I kha drug awareness chungchang anita a mitam tak pon an hlok pui ngai ka renga hele khabu hi chiar ve theula in nang mani in feel le zo lo ni ti khai tu na kan soi jaw na tang po he na shet ma chuan hemi section a thoan the scarlet thread ti kha omta kha chu I cancer ho pol big leo lewa zania kalo shat ve da na chen cancer hospital a internavati line nge ka sha chuan chu ani chu at kal na mu na pia tang zia tu ri mu zel mai ni chu wang chan aro pui le a ti kha kan soi le zo do atin ka sha chwal lo chan le khabu le documentary hi zul de sia arwala la chom chuni ni in ka sha am zo a phe chan hi engin ngi idea pe che eng ti hi minan soi sak lok la engin nge tuin nge ti la fu zokin karinga ke ma changa chwa ka ni lawa he chu Pathian na vision min pe ka ni a man changa karil rom to chi na maro chu ka theilo na zo na changa ka ngai to wanga ataka puitlin ngam lo ka ni a maro chu nikum October akhanin crusade na upasingur than tluangan chuan lamti thusoi a changa ke pon rinna pe na malangam chau ka ni a tikhan min pui tur Pathian in mi chatak tak min ron pe a khata changa lo chuak chau khani kema achanga he chumi achanga chon idea ka ne hanti em tur hi hemia hi song connection lawa amaro chu kema hi ataka atira kan soi to angkhan depression lo tong ship to Pathian in nasa taka min shwai chungpua thi du hial khop be don na in lo tlak bok ve to kania khanga kator tak lai khanin tun ang hian mental health apo awareness mi zo thiang kan la nei chhalo ani chu khatiang ri rulama nat na nei ni po kha aza tha khun lai ang kha ni ve a she om kha ka tilo tu ka ni chu khang hun lai ti kha ka ngai to khan mi te hian heng nat na ina mishing Christian nun thling ati boy thei ziate a she om ziate le Pathian a chan damna om ziate kha shia se katia chu khang zong zong kalo tor po kha om zanei ve kha na lo nia belvatu ina arwa man na ve kha lo nia sumia changa lo chuak chu o ani chu I release ni video kha YouTube pa en thein om renga kha lo en ve ula ti kha kan soi lok du ni chuan I Laltlankimi unreleased ni khan I release saktu je kha professor in pariral te aning ka sha chuan PUCA HOD psychology HOD khan ta turo chuan khata asoi ka beng lo ver ve de chu activities in hmang chikim em box ya izir lai ti boy box twang box lova khang vel kha ingtin nge ingtiang nge I balance thei ti ka menan shifya sak menan soi zau sak de ta chen ye hemia hi chuan mi hemi zone hi ka dong fo mai engtin nge ta mi imene sha ti ang zone hi mi dang aya ka va mene sham na big hi ke ma phe chuan ka shilawa amaro chu Pathian wang hi ka tilo theilo hang zong zonga po khanin hun chamin pe a khatiang zong zong ti kop thei tura shisel na chamin pe tu chu Pathian fekani a khami mi hian mania po min zota Pathian wang hi tia mishing lama point ti tur hi kan nei thawalom ti hian mi pakhathian min komena amaro chu tai mata ka thok turte po hian tu khoya change chisel na local Pathian na min pek lo chuan tai mata ka thok tur pon ka thei chuang lo ani chu dam miao lo kha chuan chuwan chuan khang zong song po ke malama chan chumi ti chuan ka ti a hemi rules ka follow wang hianin ka ti bi ka ni soi tur ka nei lo ke malama Pathian wang ti mai lo hi chu Pathian en chuan en kim kan lo ti thei thin ani tero I le khabu handprints on the clay hi a journey from lightness into dark ka soi swal a journey from darkness into light tinita chuan
i documentary a khan mental health and Christianity ti khania kha internet kal kop dan vel khamina shilok la ale khabu subtitle a khana journey from the darkness into the light ti khanita heta mun thima changa mun shi amar changa light kha L capital nita light chu he iswa po hi eng ang khana soi chin thota khami iswa wanga kha andat na khur thuk taka changa nuk chwa ani na kharon soi ani chu khatiang chia khan chu mental health and Christianity ron dile chia ta chu wan chan hetiang harsatna tok te po hianin iswa Krista chuan damna a omani ta chuan andam theni ti kha aron tilang le chia documentary khan so khatiang khan ale khabu le documentary kal kop tan chu ni ani chuan hei pochi bu ani sia internet hei mental health awareness tung chang hi iron zia chwa dan tak kha a section ang khanan soile chinela apoi mo emma section break ka hele khabu bi ka phei chuanin khami a section khatna kha ansiar chuan lo twar mek tan ansiar chuan e hei ka omdan an ti thenga la twar ve lo ten an mu an siar ta se e tiang hian ani mo ril rut na twar tu te hi an lo om chin an tiang chuan ma se ti khan story yang dewina kal chau kan ti kha an siar zo zel chuan section khatsia hi siar lo se ka tia siar tu ten atira changa top thleng khanin omzenei fikrem chawni wang khanin khami story muthiam tur khan atira changa top thleng kha siar kha apoi mo em hele poichi bu bi ka chuan mo chuan chang khatiang zong khanin omzia khan wa mufia thenga tina tira po khanin to my fellow clays ti khanin kazia poka khamia po khan tam tak chu achung thu ron omdan hi asoi fia in ka shia hei asoyang deuh khan section khat chau ka char mi alo tur ne section khat chau in char chon atlani van depression mem ti theina tur khania section chande in va char top lam tin va char le chon atlani lo hlim hle mai ti ringot kha in ngai dan ni le don ta chuwang jan atira tang atop hi in phaman chho ga ni wangin char mei lo tur ni ti kha kan soilok do ni chuan hei atlani zona dang de kan lu tanga literature student ni bik lo ta ma se ziak tui em thil zia te tui em hi nangma insit na te na sa ve thi ne hei engtinge grammar ti swal pal thei thil te ania mizo tong ani box hi lo nen hengti han soilok la o na sa ve shin ko mai ke mala ma chon tu na po hetianga mi chiar chwa thei tur ka da chwa don ti khan ke mala ma chuan lo thon na tang te kha ka nei na sa ve lu tuka thiam ka indi big wanga ron chuak po ani big lo awang hian amaro chu ma ka sei to ang khanin engkim hi pathian hena lo hmang thei veka poetry te po khami pathian ro puina tura tar chuak kanina wangzo hian ke po hian katingam chau khatiang kati swal palanga tiang tik chu mishing kanina in om ve na salu tu kani chu literature student isoyeng deu hang kan lo ni lo song nen khan amaro chu thuziak tur hian literature student ni po hi angai kher chuan ka shelawa ke ma chuan tuna po ni kherlo thuziak mi tam takan thawani mo nia is minzo ang khan khami lo thonna kha chu ni om ve thaw hei lekha bulat zia tumte abik takin sap tonga la swal ve tumte tan po in sit na tur om bik lo ani kanjir injir mek thau kan ni ti kha atharin shenon le bukila chani atlani ngaihnom chole maya hei class 11 thei mun dangai ombo na sa ni ti kha chu atirai soivek to ta khangul lai po kha ni hi heta rilrulam harsatna boina khai lo tok ve chaw viau nin kan sia i lo sia dan deuh pe chuan enge laknau nge der du ni om lai pe ka chuan i boina nangma a boi ngoi na khai lo nei ve viawani khang te kha engtin nge i bachelor zir lai te po kha na om ni kan sia khang te ka banan soi sakla ni laknau ko ma chang khan lawin chan to atira chun na sat lo wang hen ke ma po ka in chithiam lawa a hun lai khan ka in chithiam lawa ke po nu ka in leta in chithiam ve tho hi kania atira chuanin a in chan dan kha chu laknawa ko om lai khanin ke ma na ka chui thei sina chuan ama po khan lo om to me thea kham 11 le 12 ka zir lai khan soivek ko rem lo ti mayang harsatna tam tak kha mundanga omtana na chu ka tok ve na sa ni chu ka chung te po ka hun lai chu ka shil lo ang te kha kan tong chhomol mola 12 ka ni chum khan kadam lo ka no hi ron chu ka
chuanin report sam lo kanin entiran na hi kan nei si lo masiki ma ka zoi ngoi eng ma kha ka ti theilawa fiam tu hian hei a fakipa kha ka guardian te ni shina wang kanin iril rulam te ni lo mo te min ti khang hun lai po khan mo chuanin reya cham lowa min chausana khami kum kha board exam tur kani wangin laknawa khang ke ma in pg a khang ka oma khang lai phe ka chon room a han kain khung to pa so poi ke ei mu mal lo alu bhujia kha a hring nei me kha kha chaw hian ka ring deuh to pa in thiar tur le intify tur ba han ka room kha ka chwa san lo ani chu christmas lai ania kan kha ta ka om pui te khan min ho san vek boxia han ke ma khan ka om chho ve rok roka a shan pa mi ron boi pui tu tur em kha ka nei lo ani chu chuanin kan chanten lo le ta tikha chuan pol som pan hi ka chu ka tling tla ve le mai ta chuan chu ka soyang khanin shilonga khan kum khat kha khu mama margaret a khong ka su om le a khanglai te po khan ke ma to ka chon harsatna ka tok ve a ka roommate hian an lo shelo mo ka tia ma se a hnu fe a kan ti le na han engtin nge kimi min ti me kan shat lawang I chap renga chepela hian I han zan rei tak taka te han so china kan tan sha thiam lum lo ngei na om nei ne min tia mo ke ma phei chon khanga po khanin kala in sha thiam lu tuk chuang lo ta chuang karon hoa puc a khanim kal karon join chale ta psychology kha ta khan first semester kan I lai kan han ni chan phei ka chu aron na sa chho chan to ni chu sha thei kopin ke ma khana lang to a thil ka I sha thei lo ka chera khang hun lai khang ka cher em a chuanim ka chungte pun min sha thiam lutuk lawani chu khang lai po khan ma sen dem om swang lawa thil sha thiam harani ve wang hianin shi om ka tilu tuk khei mi shil theina ka nei box si lo hi ka phone record thi ta om no ala to na po hian chen chu ka delete to a ka phone a hian ka ril ru to lu tu ka sei swak shina ma se tamak ka ti em chu soilan ka du chu chap zoi zoi ka record te oma masi atopa hian mo ke ma pon hun lai khang ka shila Lalpa ashi om ka van ti tak ma sa ti hian ka om reng don lo ti ka sha eng ti ka mo ni chuan min chan chho don ti ka sha ti hian a lo top zel atira be dong ngoi ngoi ka soi po khana topa khan pathian ka be se na kha ka lo soi tel zel mai ni chu khang hun lai po khan chu pathian na min kal san lo zia chu she om viau ma se ti khanin ka thei ang khanin ti kha kanat na tire tur khan ti mayang ke po khanin chu thil record mangte changchon ka ziak chwa ka teng te khang ka oma chuan kumsang ni som pasaria khanin chu se leadership training camp hei eu hawa khan ka lutta khata khanin ti dam na kha ka changta amaro chu englawa ka soyang khanin khata kadam ta ka ti wang khan thok le khata are vek lawani chu kadamna chu ka puang ngai amo mase ka chuak le kha aina science walin min be ni chu damna ka puan hnuwa khanin damna puang to si kha aina samma in khami beidon na ruama ka tuliat le ni chu nasalut tuk khalai khana saberang chu second semester ka ni lai khania class songa ka kal theilawa hei ka attendance ka tlafe ka nang pon men shat puenga chuanin kazirlai kazir chatheilawa kazirlai pon atuara khang hun lai chuan engkim khan atuara ni chu amaro chu khanga po khan pathian khan min local san lova thokle khada chavek lo maila muangte te khan pathian in min chanpui tu chungle khatte chan cha te ten zirtir tu ate po min lo pe a khan zoi soi khanin kadam chaud ma se thokle khata hetia black and white ang top ni lo khanin khami damna kong khatyang ka zo chawan tuna po hianin hei khatyang angkan lo ni to wang khan achang chon ron le tur ang lek leka ka om hi alo om le shina ni ma sela khanga po khanin ka in man china katya ka thu ngai thlag zong te pe pathian la te ka ngai thlawata chuan ka om na te hei adik te kha ngai ni chu khatyang ka om don ti ka in share kha chuan hei mani kanin man lo kha chuan khatyang a zuk spiral le palang kha shingai na lo om theilu tu ka maro chu heng zong sum po hi pathian yan chuna lo ne thei vek pathian a chodam na om counseling te po kan kala therapy te po kan la amaro chu khanga khan damna tak tak ka om lo damna min pe thei tu chu pathian chau ani zia kha atakin ke ma po hian hi chu ka tong ve chiang in ka shia khang zong mi thiam ron te khatyang kha achalo e ka tin ani loin apoi mo veka maro chu min ti dam thei lo mi shing hi chuan pathian chau hian min ti dam thei ngai nom le mai hei
nu le pa de tan po a ti kan lo shat tur poi mo ta karon soi ne kan karin chu ani po nu le pa support tu tha em em nei ni mer chu ti chung khan de lulam nat na alo nei ve thei thawa so wang chuan kan fa ti hi zir lai an ni chung hian then khat chuan I in lo kan chom che a ti chong kam te ka chomi nia ti chong kam te I ma mo zong zong kan pe che eng ti nge ti hian an ti nge ze thalo tak tak ai thei nge ti nge biak ti har em te in kan ti ve le tlong zela khaka an du wang reng po lo ni bik lawa an mani ya harsatna lian tak lo wang po kha lo ni theya so wang jang kan fa te po hi ei eng ti nge kop da ni kan thia mangai ve in ka sha ti lai te ka kan bel du ni at hei at top lam kan nei chawanga atlani tuna enge hei at top na clip na ni chu soidu te emo enge hanbel du shim soi mei pale mo tuli ti si in zo mei pal te lawm thei ania kan kaminan shil la minan soi sakla ni e hemi riru lampang natna hi tuna lo en tu ate po tuar me kin mei theya heng tuar lai phe hi chuanin malngoi in sha na te shithiam tu nei lawa in sha na te le khanga kan phe ka chon nun thalel lo khopa kan chang thei chin ani amaro chu ka tiang lo tuar me kin ni po khan in mal lo ani ti khalo sha ula shithiam tu nei lo anga in sha lai po khan shithiam tu iswa krista hi in hena renga ni ti hi lo shituring ka du chewa tin khatianga in omani pon ka soile fo chin chu chanpui dil shelawula I chung te po kha shilro I chian nai mo kha shilro pathian ma an lo thu kru pui rengop che po khan itana hlok lu tuka chu wang chuanin khangna nang tuar kan lo omani po khanin pathian a hian damna omani ti kha ka sei do a tuna ninga lo ma se idam manglal pan ti dam thei che ti hian to pa khar do ni alo mo me hei atlani hun thatak min pe theya hei thale lam mai azirna lam ma thok thale ngal turania ti chung hian I hei hun tha te min ron pele kan lom le a top na na man hei apom bumi apochi bumi adu very min share sakse tero a top berami hi kan siaranga he ale khabu ming cho ya ka zia handprints on the clay ti hi kan siarange for a long time he was a maybe the someone to call only in setbacks the potter who crystallizes when in an impasse an absence of chaos peace she was battling through life with a constant state of uncertainty and an illusion of control living comfortably in her fictional world with a circus in her head the wilting was a slow burn terrifying midnights as bridges burn a shell of a man with clandestine thoughts incapacitated by her wild concoction her empty pages were filled bringing a new kind of terror for the words scribbled across the paper lemons over her unseen wounds never meant to be disclosed till she was found by someone she never wanted to lose making her see the silhouette of a handprint across the pages she was ready to tear as the barrier she created disintegrated in his presence maybes turned into yes as the prodigal returns the someone now became everything as she was molded through cuts and fire she could finally see the potter leaving handprints on the clay